Shalom mahubata haganupan. Shalom. Saharinari shalom. Shalom. Selamat Natal mahubata haganupan. Ibagas malas nyuhur sihol mahita. Laho memuji Tuhan bani sogot niarion. Saya andohar. Uhur nadu pasir sir hita. Hum rumah tabe das bani yanan on. Gabe persembahan namisbo ilobe ni Tuhan ta. Nasiam bapa inang orang tua nami lansia. Inang Naomi sunai homa nama poso terpuji ma Tuhan ta nama membaik goluh ta das subani panorang Natal sadarion. Malas ma uhur ta memestahon Natal ondo ari najinadihon ninai bata gabe perdingatan bata bani holong apa hidup ni uhur ninai bata nama berehon anak ni gabe daging laho manramotkon goluh ta. Tema GKPS hasadaon pakon pangidangion na marbua. Subtema pataridahkon hitam ma hasir sironta pasaut kon hadoharon pakon hadameon itongah-tongah ni masyarakat apa negara maronjolan bani hapitoron apa hasitongan. Tema kebaktianta bani panorang Natal sadarion marsombahu bani Yesus anak ninai bata. Sonari Ibrahim panorang untuk saat teduh. Riap mahita jongjong. Dodingkon ma amen haleluya sombahkon ma pujian hubari nai bata mendoding mahita humbari doding pujian sombah ma Jehovah. Ibagas goran nine bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui napasing,
bangsa na mardalan ibagas hagolapan, mangidah sada panondang na bolon, Halak na mayaman bani linggongan ni hamatean, Porta ang ibabaw na siya sada pananda. ay dong tubuh batas sada na etek-etek, iberiru batas sada anak, tapay bani abarani do panggomgomion, Si gomgomi kinopar ni siya. gabe daging mahatain, anjaha marianan itongah-tongahta. Hun bani habayakon ni do haganup, hita manjalo, ay maidop niuhur na marnunut. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan ne bata bapa nami, terima kasih mahatahonon nami hubamu, halani bagal ni idop ni hurmu huban nami. Domma ilayak-layak kon ham huban nami anakmu, nasa sadain, paluah kon hanami humbani dosa pakon hamatean. Pasu-pasu hamma parjupahan nami pakon ham, nagabe perhitianmu, patandahon dirimu huban nami. Aselambin sitong panandayon nami bamu, janah humbani gokni uhur nami, martarima kasih pakon mamuji ham. Ibagas Yesus Kristus hanami martonggo hubamu. Amin. Hasangapon ma bani na ibata, damay ma das hutongah-tongahta, ondos kon hita mapamujionta, hubani raja na doprohin. Mandoding mahita humbani haleluya, nomor 41 bait sada pakon bait tolu. Tangihon hita magatin ni titah na sapuluhin, ay manatar surat bani sada Johannes bindu tolu ayat 20 tolu. Anjaha ondo titahni, ase porsaya hita bani goran ni anak ni Yesus Kristus, anjaha marsiha holongan hita, songon nadop tinonahkon ni aibata. Riap mahita mangindo, ham Tuhan nebata, pargogo yam maahu makorjahon hatamuai. Amin. Jesus si palua haholongan tain, ay marapamala suhurta. Mandoding mahita humbani haleluya nomor 44 bait sada 2 pakontolu.
malas suhurta do patubuni Jesus di palua holongan Jesus di palua holongan ai kuwe Basa hitama secara responsoria hatani nebatana tar surat bani pesalmen bindu sia puluh pitu ayat sada das hubani ayat 12. Jahoba do raja marsurak-surak matanohon marmalas niuhurma sagala pulau. Merdalan doa pui ilobe ini lahu membuiskon imbang ni inggot. Dolok-dolok malala songon lilin ilobe ni Jahoba. Ilobe ni Tuhan ni sabtanohon. Maila do sagala si sombah gana-gana halak namar mogah-mogah bani si sombahon ni ningon mar sombah bani do sagala naibata ai hamdo ale Jahoba sitimbulan iatas ni sabtanohon gizang tumang doham iatas ni segala naibata. Marsinal saldo nalihar bani halak parpitor anjaha malas ni uhur bani si bujuruhur. Martuah do nama nangar hata ni nebata anjaha nama rimbagas konsi. Puji hita Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 37 bait sada pakon bait 2 bani bait paduahon jongjong kuria. Amen.
Saksihon hita mahapursayon tain, songon na sinaksihon ni haganup, halak na pursaya bani saptanohon. Au pursaya bani nebata bapa, pargogoh na sotarimbang, na manopalangit pakon tanohon. Au pursaya bani Jesus Kristus, anak ni nebatana sasadain, indo Tuhanta, na tinubuhkon si Maria, sanggah nape haliaban, marhite tondui na passing, na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Latus, iparsilangkon, matei anjaha itanum, turun hunagoritoru, mula manggolo humbani na mate, bani ari patoluhon, naik ku surga, anjaha hunrul siamun ni bata bapa, pargogoh na sotarimbangin, hunzai ma ia mulak magira, lahu manguhumi halak na manggolo, pakon nadop mate. Au porsaya bani tondui na passing, bani kuria parsadaan nama passingin, parsauran ni segala nama passingin, bani hasapan ni dosa, bani perpuhon ni akula, pakon bani hagoluhan nasa dokahni. Amin. Sonari Bogeyonta Tonah Pimpinan Sinode GKPS. Selamat Hari Natal Humbani Nasyam Haganupan. Ibagas dame na humbani Tuhan, ipadas hanami ma humbani Nasyam, tonah bani pesta pardingatan partubuh ni Tuhan Yesus sadarion. Songon adop ipaundos Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, nagabe tema Natal tahun 2024, ay manatar surat bani Lukas 2 ayat 10. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Laho mahita sonari hu Bethlehem. Mangujur hita ase tetap gopas janah dirgas manjalohon malas nyuhur nadop ipasirsir Tuhan Yesus hubatta. Ondo tongon nagabe malas nyuhur natang si bagalan bata. Aima parsaut ni bagah-bagah ni nebata marhite nadop tubuh Tuhan Yesus hu duniaon. Marhite nadop idalani hita pargolu honta pakon horja pangidangyon in manipat sa tahunon iparatah manuan hubata holong ni Tuhan in marhite partubuh ni Tuhan Yesus na manlinggomi hita marhite sondang hadamean na humbani naibata. Dame na humbani naibata ibagas Yesus Kristus ma natotap ihagoluhkon pakon ihaporluhon hita bani keluarga, kuria, masyarakat, pakon negara. Songon parmahan nami torbor hatu Bethlehem, dop mamboge barita malas yur na humbani malaikat, sonay mahumahita tetap patarirah kon gopas di uhurta, marhite hasadaon, pakon pangidangion namar buah. Say tetap do adong naboy mangambati hita, asesotto hita, mandalan kon sagala na madiar, pasaut kon hasadaon, pakon pangidangion na marbuahin. Tapi marhite natalon, padaw hita may haganup, pita sondang haliharon na humbani nebata aima, naman rajay uhur, pakon parguluhota. Sonayma iparas ka nami tonah on hubani na siyam, bani namar hasadaon, pakon marmalas nyuhur, mamestahon pardingatan partubuh ni Tuhan Yesus. Say lambin mardapot-dapot ma hadoharon, apa hadamian na humbani ne bata, jupah bata, bani pesta natalon. Oras.
Si holma igo ki malas ni hurta jana ibo hali hita marhite ambilan nama dear. Pai mai jalo hita hatani Tuhan in mandoding mahita humbari haleluya nomor 45 bait sada pakon bait opat. Ni uhur na baga nahu ambilan kono dong matunggu si parua kahita joma sama painai bataga yame mabani joma malas tuninai bataga kahita joma sai sondang imauhurku Yesus hamdo Tuhan di semar parulihanahu kai patubuhi Tangan inai bataga damai mabani joma malas suhun inai bataga kahita joma Martongko mahita. Hidup ni uhur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Na mengatasi segala paruhuran. Inma manramotkon uhur pakon pikiran nasyam. Ibagas Yesus Tuhan tain. Amin. Kita ganupan kuria na hinolongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Bani na marayahon natal hita bani panorang sedarion. Ijalon hita hata ne batang ay manatar surat humbani Heber bani bindu sada mamukah kumbani ayat 5 das humbani ayat 12. Bani bas malungun ay mahumbani Heber anggodong humbata holi na mamboban bani Alkitab elektronik bani bas Indonesia ay mahumbani kitab Ibrani. Bani Heber bindu sada ayat 5 dan subani ayat 12. Ihadiar hon hanami anggo riap hita membasahon teks 9 tahun ibagas bentuk responsoria. Lebih ni Kristus marimbang malaikat. Ayat 5. Ahibani malaikat na ijama ongga ia tahun. Anak kudoho sadari ondoho hutubuhkon. Dop ai use audo gabe bapa bani anjaha ia anak baku. Tongon, ia tahun do pasal malaikat. Ia mambahen logo malaikat ni. Apui namar jimbur do juak ni. Holong do uhurmu bani hapit toran. Anjaha magigi bani na salah. Halani aido ase iminak kun nai batamu minak malas ni uhurbamu. Ham nai bata lobi humbani hasomanmu.
dan berpindah ke belakang bani barisan belakang ni humbani haganupan halak Israel jana bani panorang ay mahoma berpindah tiang awan na iatas ay berpindah hangatas gabe hutongah antara ni halak Israel pakon Mesir. Dan kita baca kisah yang terjadi Allah bani panorang ay ada pemisah antara halak Israel pakon Mesir. Bahkan halani adong naknai tiang awan ai da bersama kehadiran ni malaikat ai. Maka bani panorang siang ni ari sangga ianan ai megambarkon bani ianan ni halak Israel terang. Tapi bani halak Mesir, tentara-tentara Mesir na mangayak-ayak ia ibagas na gola. Wah, lambang kehadiran ni malaikat na ipakai Tuhan. Sada sisi lahom menyelamatkan humbani umat Israel. Sada sisi lah mambain hagolaban hubani tentara-tentara ni Mesir dan akhir ni boi selamat haganupan umat Tuhan. Nasi sebetulnya nami bata haganupan bahwa gambaran-gambaran na ipahami halak Heber, na ipahami halak Ibrani adalah bahwa malaikat Tuhan adalah sebagai makhluk Tuhan, makhluk surgawi, sebagai utusan Tuhan yang luar biasa. Halani ai sedia akan selalu menghormati malaikat secara luar biasa sebagai bagian makhluk surgawi utusan Tuhan. Begal tumang penghargaan, penghormatan ni halak Yahudi, penghormatan ni halak Heber. Bani pemahaman sedia bahwa malaikat itu harus dihargai, dihormati sebagai makhluk surgawi, makhluk yang disembahkan oleh Tuhan. Wataku beriani Tuhan. Bani pemahaman si Sonayaima ipada teks 9 tahun hubani halak Heber ai ma itu juon hubani halak Kristen Yahudi ai halak Heber bani panorang ai na sedang menderita di bawah pemerintahan Romawi. Jana pemerintahan Romawi mamaksaon sedia harus mersombah hubani raja. Anggolang marsombah kubani raja, maka akan mendapatkan hukuman, penderitaan, siksaan bani perdalanan ni golun ni sedia. Apalagi adong namar sombah kubani bata, maka itu akan mendapatkan hukuman bani golun ni sedia. Pastilah itu mengalami penderitaan dabagal. Sebenarnya kita bersyukur bani panorang on. Kita bisa beribadah bani panorang on. Kita harus syukuri. Kita riap ijon marhasa daun memuji pakon pasangap kon Tuhan tanpa gangguan-gangguan ubaina legan, kita harus syukuri bani perdalanan ni gulun. Bani panorang ai sedia menderita luar biasa mempertahankan iman ni hapor sayaon ni bani Tuhan. Ijai masulat oni turuskon lahom menguatkan iman ni halak na sedang bergumul, na sedang menderita, na sedang mempertahankan hapor sayaon ni. Maka penulis Ibrani menyampaikan firman Tuhan di dalam bahasa, di dalam budaya yang dipahami oleh Kristen Yahudi. Nah, dipahami oleh halak Heber ai. Maka berbicara mereka tentang malaikat. Halani ibagas samangon sedia bahwa malaikat ai mana ihormati, na ihargai, na isanjung halak ai. Maka mereka berbicara tentang kasih Tuhan yang tidak berubah. Janah kasih Tuhan lebih daripada malaikat. Janah kasih Tuhan lebih daripada malaikat. Nadop ipahami secara luar biasa. Kasih Tuhan ai. Iangkat homa marhitei honni mengangkat ayat-ayat paralel nadong bani perjanjian lama, nadong bani Mazmur. Silakan holi baca hita. Selalu yang katumbani kisah-kisah perjanjian lama halani halak Yahudi sangat memahami nadong bani perjanjian lama halani tujuan ni pita ase ia rusi sedia bani bahasa, bani budaya, bani cara berpikir ni sedia bahwa holong ni bata lang anjay marna rotap dia tetap terus maka holong icol main. Tapi Tuhan akan terus memperbaharui lau pataridah kon holong ni ai bani bahasa budaya dan mengerti orang lain ai mamarhitei honni nama katahon bagaldo malaikat luar biasa do malaikat ni Tuhan tapi lebih luar biasa lagi Tuhan Yesus Kristus na yondos kon hutongah-tongah ni jolmain batakan upan kuria ni Tuhan nama rayahon Natal bani panorang sedari on
ondo nasiol disebutkan age hubata haganupan. Bahkan igambarkan don ini bani teks 9 ay. Nini makatahon bani ayat onom. Masih igambarkan bahwa Tuhan Yesus ay lebih hebat. Jangan memiliki nama lebih indah daripada malaikat. Masih tahun sonai. Halani nini. Tiga alasan bani teks 9 ta. Halai do mamar sahab na ibata. Anakku doho. Sadari on doho tubuhkun. Jangan lang ongga isobut na ibata sonai age hubani malaikat. Bahkan anggo ingat hita sanggah panorang Tuhan Yesus tardidi, maka terbukalah tingkap langit. Dan roh marsahap marhiteu honni na songon malakai, na songon merpati ai anakku doho. Kepadanya aku berkenan. Allah menggambarkan bahwa Yesus Kristus na irayaon hita pertubuh ni adalah anak ni naibata. Na patut isombah, ipuji, ipasangap hita. Bani lewat teks 9 tahun adalah benar bahwa Natal itu adalah lambang cinta kasih Tuhan yang terus menerus Immanuel bani perdalanan di Golukton. Cinta kasih Tuhan yang hebat untuk hita haganupan. Cinta kasih Tuhan yang hebat untuk dunia ini. Jana bani perayaan Natal on siul sebuton nami. Biarlah setiap orang na merayahon Natal akan selalu pataridakon hapor sayonni ubani Yesus, dan orang-orang seperti itu akan selalu mendapat perlindungan surgawi yang dari Tuhan, perlindungan age humbani malaikat Tuhan yang luar biasa itu. Bataganupan beberapa orang memberikan kesaksian bani perdalanan di Guluhni akan melewati bahaya. Tapi entah bagaimana dia selamat. Dong depan orang kanami sanggah adong hasoman tabrakan itol na berguling-guling mobil ni, termasuk age pendeta pendeta Polonia berguling-guling itol, hancur mobil ni sedia. Tapi mereka keluar semua sehat. Entah bagaimana cara Tuhan menyelamatkan mereka. Anggo menurut kejadian ayat tidak akan mungkin mereka selamat. Tapi entah bagaimana makhluk surgawi Tuhan mengutus malaikat nih laho memberi menjaga sedia asa ulang marmara bani panorang ai. Mungkin kita juga memiliki pengalaman sonai bani perdalanan di Guluon. Nah, ida kita bani perdalanan di Guluh bani masa-masa sulit, masa-masa berat bani perdalanan di Guluon, seakan-akan tidak mungkin lagi selamat. Tapi entah bagaimana cara Tuhan nalang ia rusi uhur pikiranta lau paluakon hita humbani parmaraan ai sebagai perlindungan surgawi hubani halak namar hapor sayaon namar rondos hubani Tuhanin. Wah, ternyata kasih Tuhan benar-benar tidak berubah bani perdalanan gulu na terus marondos hubani Tuhan ini. Hal lain selalulah berharap kepada Tuhan.
ke bani masa Natal on. Jangan pernah ragu lahu marsomba sujud lahu mamuji pakon pasangapun Tuhan bani perdalanan di Goluh. Jangan pernah ragu. Sekalipun terjadi bahat tekanan-tekanan halani persoalan ekonomi, halani persoalan parnaburiton, halani tonggot talape marbalos, tapi jangan pernah ragu. Lau marsombah ubani Tuhan. Karena ia adalah Tuhan yang selalu mengasihi kita. Tuhan selalu ingin lahu pataridah kon holong ni naboi ipahami ia rusi hita agi bani masa-masa sulit perdalanan ni 10 tahun. Karena itu bani panorang Natal on. Perayaan Natal ta mulai tanggal 1 Desember sampai tanggal 25 Desember. Biarlah kita sedang membuka hati dan melihat, merasakan benar Tuhan lahir di dalam hatiku, menguatkan au bani perjuangan perdalanan di Goluh. Suatu kali nasiam Bapak pakon inang, sanggah ihuta, adong mah Bapak pakon inang na sedang mamurpur omei. Ternyata sanggah panorang ai istirahat Bapak on melepas jam ni. Iletakon ia atas anggala. Lupa ia sanggah mamurpur omei, targicik hon si hujai hubani anggala tertutup. Laho mulak baru idingat bahwa jam nino kan iletakon. Tapi sanggal laho ipareksa, sanggal lamin ipareksa, lamin robahat itu bukan anggala, bilang idah ijabe jam ai. Sore ini sanggal laho mulak sedia, nini hampir putus asa sedia, udahlah, biarlah jamnya di sana nggak apa-apa. Lama itu lang dapat terus. Tapi ngapain orang ai, sang bapak mencoba merenung. Sanggah ia merenung, dia marsahap hubani haganupan. Haganupan hita, ambil saat teduh, fokus. Coba dulu untuk mendengar. Jangan ada yang bersuara, mendengar. Bani menit pertama mereka tidak mendengar apapun. Tapi lambin fokus sedia, mereka mulai mendengar. Tik, 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 tik. Dan akhirnya mereka mendekat. Iangkat anggala. Tambah kuat kedengaran suara. Tik, 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 tik. Dan akhirnya mereka mendekat. Dan akhirnya mereka menemukan jam tangan itu. Kuriani Tuhan nama raya Natal. Seringkali perayaan-perayaan Natal aima perayaan laho menunjukkan kemegahan yang luar biasa, silakan saja. Seringkali perayaan Natal telah menunjukkan kehebatan, keluar biasaan, silakan saja. Tapi apakah dalam situasi boy membahen hita merasahon secara sungguh-sungguh kehadiran Tuhan bani hadirionta? Mungkin kita membutuhkan untuk sejenak melepaskan rasa kehebatan kita, kesombongan kita, merendahkan diri kita, mendengar Tuhan. Lebih mendengar Tuhan. Mungkin kita terhambat dalam berbagai-bagai persoalan, tapi fokus lagi mendengarkan Tuhan. Songon nama nangihon naknai detik-detik jam ai, mendengarkan, lebih mendengarkan lagi, fokus mendengarkan suara Tuhan. Niscaya di sana kita akan menemukan suara Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam hati kita. Dan itulah yang akan membuat damai Natal begitu terasa bani perguluhanta pribadi lepas pribadi. Membuat damai Natal benar-benar memberikan sukacita, malas neuhur nalang boy ibuat halak nalegan bani hadirionta. Dan orang-orang seperti itu tidak akan pernah membiarkan lagi sukacita Natal menjauh kembali Goluhni. Orang-orang seperti itu akan mempertahankan damai sukacita Natal, akan terus marhorja bani hadirioni. Dan dia boleh
merayakan Natal di dalam sukacita. Bani situasi sonayay kita ipangindo marhitehon ni teks 9 tahun ase gabe mahita songon juak na ibata bani ayat na pipituhon ay ini makataon sunon apoy namar jimbur do juak ni. Dalam bahasa Indonesia katakan bahwa Allah memberi kuasa kepada pelayan-pelayannya untuk menjadi nyala api. Sebelum bisa menjadi nyala api, harus terlebih dahulu merasakan damai membani Tuhan, marhorja, bani hadirin ini. Karena damai na dong membani hadirin ini akan menggerakkan ia sedemikian rupa sehingga parsahap ni, pangabak ni, pargoluhan ni akan menjadi nyala api yang luar biasa yang menerangi seperti lilin. Api yang menghangatkan seperti perapian. Ase kehadiran ta itong-atongah ni keluarga, kehadiran ta itong-atongah ni gereja, kehadiran ta itong-atongah ni masyarakat, kehadiran ta sebagai orang-orang yang merayakan Natal. Allah sebagai api namar jimbur-jimbur, sebagai nyala api yang selalu menerangi, sebagai nyala api yang selalu memberikan kehangatan, memberikan semangat bani perdalaran di Goluon. Dan itulah citra anak-anak Tuhan yang merayakan Natal. Kuriani Tuhan tak. Bahkan cinta kasih Tuhan. Yondoskon hubata bani panorang Natal on. Ketika dalam bahasa naboy iarusi hita. Dalam budaya naboy iarusi hita. Dalam kebiasaan naboy iarusi hita. Tuhan memberikan diri ni hubata. Age marhitehon mangondoskon daging ni daroh ni marhite horja bagal na basing na lau ijalo hita to kunari. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang berdosa. Tetapi mau memperbaharui diri untuk ikut apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sehingga setiap orang yang merasa dirinya berdosa dan mau memperbaharui hidupnya, itulah yang layak menerima perjamuan kudus. Aiman na ipataluk menjalo horja bagel napasing. Setiap orang yang berdosa berkomitmen untuk hidup lebih baik, siap menerima Tuhan. Itulah yang layak menerima perjamuan kudus. Jalohon hitamai sebagai lambang cinta kasih Tuhan, sebagai cinta kasih Tuhan yang hebat tubat tahaganupan bani panorang perayaan Natal tahun. Amin. Martongko maita. Ondos mahatamu huben nami Tuhan. Marhidorat main bani uhur pakon pikiran nami. Ase perayaan Natal nami on. Gabe mamboban damai malas nihur nabagal huben nami haganupan. Janah gabi hasangapon hamuliaon bani goran. Ibaga Yesus Kristus na irayaon hanami partubuh ni roh kanami marsombah hubamu. Amin. Paima iondos konhita galanganta, tangar hita malobe hata na ibata, nagabi onjolan bata laho manggalang, aima natar surat bani, sada kronika bani bindu 20 ayat 14. Ay ise maau, anjaha ahama bangsakin, aseboy hanami margugu humbani nionjar ni uhur sonin, ay marrohan humbamudo haganup, anjaha humbani tanganmu indo na binere ni inbamu. Sonari ondoskon hitama galanganta.
wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Bata haganupan kuriani Tuhanta. Ase persiapkan hita madirita laho menjalo horja bagal napasing. Baik age hubana siam bapa inang pemuda na ilantai 1. Sunai age hita na ilantai 2 on. Riap mahita haganupan mempersiapkan dirita laho menjalo horja bagal napasingin. Mendoring mahita humbari haleluya nomor 354 bait sada pakon bait 2. Umay hurungan dino sakti, roa babu, uhaluan baydaromu. Jesus tauro babu, marubur, marukape, kami bayang imasobuke. Umay dosaku roa babu, Jesus tauro babu. Jesus tauro babu. Umay dosaku nasonanku, umay doyok bayangin. Umay horukun layolong, Jesus tauro babu. Ya tahon Tuhanta Yesus Kristus. Namangan kon dagingku, anjaha namanginum darohku, dapotan hagoluhan nasadokah ni anjaha papuhoon kudo iya bani ari parpudi. Martongko mahita. Ham Tuhan na bata Bapa nami paridop ni hurnatar sulur, ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ham do sibere haluahon, pakon hagoluhan nasadokah ni marhite anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami, nasirsir manggalangkon dirini, makop-kop hanami pardosa. Baina ijalo hanami parpadanan na passing on, maidop mauhurmu ban nami. Tondi mo na passing in mamambuha uhur, apa napatotapkon hapor sayon nami, asel lambin martenger niur hanami, hubani Yesus Kristus na makop-kop hanami. Amen.
Mendoding hita humbani haleluya nomor 120 sia, bait sada pakon bait 2. Hita ganup na hinarga ni naibata. Iparsita hita sonari manjalo parpadanan na pasingin. Halanay ningun takas do hubata pasal horja bagal na pasingin. Rosi aha ulih tahunjin. Ipasisir na ibata do haluahon apa hasaban ni dosa. Halani palanggaronta banitita pakon hata na ibata. Marhite pakopkopon ni Tuhan Yesus Kristus. Ganup halak na manolsoli dosani, janah narapa ubah uhurni, anjaha nasirsir manjalo si panganon, apa sinumon napasingin, parupe dobani haluahon, apa hasapan ni dosa, ibagas Tuhan Yesus Kristus. Iaku hita do, nagok dosa apa haurangan do hita, ilobe na ibata, apa ilobe ni hasoman jolma. Umbani dirita sandiri, gok hahurangan dohita, janah patut hona uhuman ni naibata. Domuhu jindo, iha siulita, idop ni uhur, apa hasaban dosa, humbani Tuhanta. Ase roh mahita hubani Tuhanta, ibagas toruh apa borsih ni uhur. Halanay parek sahita mahadirionta, ilobe ni Tuhan in, marhite na mambere balos bani sukun on. Riap mahita jongjong. Iparhatongon uhur mudo pardo saham. Humbani partubuhmu. Apa marhite palanggaranmu banitita pakon hata ne bata. Anjaha patut hona uhumham marhite hon ni ay.
iparhatongon uhur mudo. Tongondo iho ruhon jana iso soli urmudo samuai anjaha tongondo ipindo ham sonari malua ham humbani do samuai tongondo. Iha porsai hamdo Tuhan Yesus Kristus na prokutanoon paluah kon pardosa ia nadop matei apa mulak manggoluh makkop ham mamorsan janah manasap dosamu. Iha porsai hamdo. Iha porsai hamdo ruti pakon anggur nabani parpadanan napasing in magabe parhitian ni daging pakon daro ni Tuhan Yesus. Iha porsai hamdo. Rado ham maka golukon hasa sabanin dosa nadop ibere Tuhan Yesus subamu marhite na makagulukon goluh na baru. Rado ham mardear pakon halak na manusahi urmu. Rado ham manasap dosa ni hasoman na mardosa hubamu. Rado ham. Anggo sonai diar maganup hita mansopot kondosata mansopot kondosata dopak Tuhan na ibata. Mansopot kon dosa dopak keluarga apa hasoman. Mansopot kon dosa dopak ganup na tinopani Tuhan. Martonggo bahita. Ham Tuhan na ibata, Bapa nami marhite Jesus Kristus si paluah hanami. Iparhatongon hanami, pardosa do hanami humbani partubuh nami nari, apa marhite palanggar nami bani hatamu. Natalupdo hona hanami sonari, pakon magira, pori ibalas kon ham, romban hubani dosa nami ay. Tapi halani bagal ni idop pakon holong ni atemu, ibagas Tuhan Yesus Kristus na bineremu makop-kop hanami. Ay do mambayan roh kanami mangindo hubamu. May dop mauhurmu ban nami. Jalo hamma hanami, sasap hamma dosa nami. Bere hamma tondoy na pasing ban nami. Ase margogo janah monang kanami, manaluhon segala dosa, pakon makorjahon na romban hubani harosu ni urmu, sadoka golu nami. Amen. Riap mahita martonggo, maritonggo na niajar ko ni Tuhan Yesus subata. Ase nasiam naman sebut kondo sana siam. Anjahan nahorahan bani idop niur na ibata. Say ondos ma bani nasiam. Nahina por sayaon nasiam. Anjahan mangun sagakon hata ni Tuhan Yesus. Huluarhon hataon hubani nasiam. Ibagas goran na ibata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus. Apatondoy na pasing tenger maur nasiam. Domah sasap haganup dosa nasiam. Riap kita makatahon amin. Hundul makuria, ndoding kita. Mandoding hita humbani haleluya nomor 100 bait sada pakon bait tolu.
Panggosnai ponduk hita mauhurta. Mardingat tonah pakon manangyon hata ni Tuhan Yesus. Bani napasi sirhon parpadanan napasing in. Ibuat Tuhan Yesus maroti borngin sangga nahona partahian iya. Ya tahun mata lima kasih dopa itu piki bere bari susiani ya tahun. Jarna siam ma anja pangan mau. Daging kudoon na binerekon makop na siam. Bayan na siam masunin gabe partingatan na siam pa. Salpus dia mangan dibuat ma panginumanin. Ya tahun terima kasih anja ya tahun dopak sidea. Jangan siam ganuk mana siam manginum bunjin. Ya panginuman on pada nabaru doon. Na diruskon marhite darohku. Makpokpok na siam bahen hasaban dosa. Bahen na siam masunin gabe partingatan na siam pa. Aseh roh manasyam ay domasisir haganup dai anjator na siyamma der layak ni Jehovah martuah ma segala na marting urbani. Yotang kanami ase jongjong mahaganupan Korea. Sunai age na ilantai satu, yotang kanami jongjong mah.
Ya tahun Tuhan ta Yesus Kristus. Jalo hamma anja pangan hamma. Daging kuduin na binerehkon bain hasapan dosa.
Ya tahun Tuhan ta Yesus Kristus, daroh kudoin na nirus-kon makob-kob ham. Silakan. Inma manramotkon pakon patotapkon urna siam makapor saesi. Asebana siam haguluhan nasa dokahni. Amin. Mendoding hita humbani haleluya nomor 140 sia bait sada pakon 2. Jalur irik maondoskon hita galangan HBN. Si paguluhan parayak hangawon say ulang hamada umaga suhurun si paguluhan tomon baik hambang anak putomon Menyanyi dari nomor 148 layak doa Mambereal. Oh Yesus Tuhan kita.
riap maita jongjong. Martonggoma hita. Ham Tuhan na bata bapa nami parholong niante apa paridop niuhur. Ipuji jana ipasangap hanami doham. Halani idop niuhur apa der layakmu nadop ijalo hanami. Domma i hop kam hanami. Jana isasap ham dosa nami. Gawe manggolu kanami ibagas idop ni uhur muin. Pabayu hamma hanami. Mandalani ari-ari ni goluh nami. Ase margogo jana marhamonangan hanami. Makor jahon harosu ni urmu. Patotap hamma hapor sayaon apa pangarapan nami hubamu. Ase margogo kanami. Pasangapkon ham sadokah goluh nami. Terima kasih mabamu Tuhan. Bani haluahon apa pasu-pasumu nadop ondos huban nami. Ijon igalangkon hanami do diri nami. Pakon buah ni horja nami, gabe tanda ni terima kasih nami hubamu. Pasu-pasu ham magalangan nami on, gabe parhiteanmu, padoraskon horja pangidangion ikuriamu. Lambin pasu-pasu ham golu apa horja nami, pakon sinadongan nami, bahen hasangapon ni goranmu. Ibagas Yesus Kristus si paluah hanami. Amen ganup binere muin. Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. Ipasu-pasu anjah iparorot Tuhan nai batama ham. Isondangkon Tuhan nai batama bohini hubamu. Jana maidop mauhur ni mangida ham. Idopakon Tuhan nai batama bohini hubamu. Jana ipasorap madameini bani tonduimu. Amen. Tetap malob hita bani posisita. Ya, hubata bapak inang nama poso ganupan. Jadlang marsalaman ya hita pintu, tapi jongjong mahita tempat na. Hubay na siyam hasoman kanan na marugas si orja bagal na pasing ase hulubyo mahita. Jadi salam beranta mahita haganupak koli mengucapkan selamat Natal tene. Kita jongjong maganu kuria salam beranta mahita hupakon sa saping tabi ase dasoli halobioku kutoru hagi hasaman namin itoru pehaganu pananggota jamaah na itoru bersalaman di tempat hita ganupan salapita na samping tabi tane. Bata haganupan nadop manjalo horja bagal na pasing. Sonay segalius age marayahon Natal bani panorang sa darion. Iotang kanami ase jongjong mahaganupan hita. Jana berjabat tangan kiri kananta. Sonon mahita lahu padaskon salam selamat Natal ta. Sonay age marhite honni nadop manjalo horja bagal na pasing. Iarap kon nami ase jongjong mahita haganupan. Ang goboy namin ulang putus, saling menyambung terus menerus. Das lantai 1. Ya, di hari bata haganupon
Makamalaskon nadop manjalo horja bagal napasing. Rosi makamalaskon cinta kasih Tuhan bani perayaan Natal ta. Riap mahita maka tahun selamat Natal toluhali. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam Bahiru sekalian, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Natal Babat Haganupan. Ya, tugas-tugas wata. Patar tanggal 20 madong dobek kita Natal tuntunan Natal paduahon. Aima nama kubaso sekaligus Natal ulang tahun ni nama pesota. Ase hubata ganupan Bapak Inang nama poso. Ase roh kita patar merayahon Natal tuntunan. Aima sekaligus ulang tahun seksi nama poso tene. Jam ipukah jam 10 WIB sore. Terima kasih, Mak. Oh, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad.
foto pelayan dulu. Waktu kau gembala mencari dombanya, berdiri cahaya gurita. Biarkan di bukit dan di Oke, terima kasih. Demikian persembahan kami pada hari ini.